MCA wa ward ya Rwirerwarerano ya Felix Kithinji Ntuona ameneretie uongereku bwa nchobi ndegeni watho maturene nkuruki. Kithinji na ameneretie atongeria baria kugano kaba gutumira mbeu mbithi kenda kuruma atongeria bangi mitandaoni akiuga mutugo ju tutiagirite. Kevin Kimathi atutariria. Ntuku inka ya kenyume antu babathi thokoni ya Ruiru wituria bakemeneria nchobi cia ibango na iria ndegi watho buruma turene kinyawe MCA wa Ntere Felix Kithinji Ntu akiuria atongorero matura ukira Bruno Lotete kinya biashara baraba wetithia na mbere buru biashara ije maturene kiutatana watho tugite uti antu bakaninkiro Renzengs bakwenda iria nchobi nja cia kuthukia na betu so inkuromba kinya batuka ija achiari tugeria kwaria nana tukabaitana urebi bwa tuchobi tutoibundi butebui nenya atongeria barabe nturene bena mbicha ugo imutongeria ku ofisi ugo aterete na nuije kene no kunda ke bundi no kunda ke bo tiga kona ni mbicha me no ntogo e band example kire community umutongeria no batukutho wethugana yoroka athithia ti uthugane kurera kiugia kuna nchobi kana uthugane kugia kuna nchobi ngugero ei uteike ndo nyunya nchobi we ngugene kendo gomba guitethia njeku no tomba gutethia kinya community ra umite Mkulugi Kithinji muno Lotete buru kinya atongoria baraba utumira nthuki mbithe maobisine mwanya ambogita ni kenda bakathumbia atongoria bangi mitandaoni tongeria bakugurana betu nchobi neiba chije especially Rwirorera tafadhali kithura kuri obichi kwa atirite retho aniri kukaneri ku no ntunte kwenda kuigwa taja indi ibo chije na ibo kire kithomo na je wicho makosa cho ofisi mo kuandika kinya ntu batithomi bakethirwa ngugia igota kurerana betu nchobi nikena baruma na mitandaone so inkuga kinya kithomo ikibata at least mtu nageria athome no athirie secondary school utumba kujukia mtu utithomi mwiki ofisine hii nene yo ku represent umutongeria ethoro ngugia wekira kuthukani nchobi kunyunya nchobi kurera kiu aikirabu apana atongeria batwi tubati kuonania good example kirana betu kaneka community yetu na bunge bwa mwanya Kithinji atititwe shoge nkatho cia mwanya muno kiria bisa munene wa usunkuni bondeni ya Kenya au kanyumene DCI Kinoti ni untubwa mirandi mwanya ire wita na mbere bururu ire muno ye barabara ni untubwa kainya kawe thirikari ne nthiru au kanyumene ibwega no ntubwa DCI Kinoti barabara yetu athimite nwe bara kilomita 17 ndene Rwirorera taiji ni thithe tuorende kilomita 8 nitigere kilomita ingi 10 na inkuga ibwega sana no ntu Kinoti ngugira atwiterete bore tutukarorerwa neo kamuri ibwega ira mira turetere ibwega istima ira tureterete ibwega imbwa ira tuenjire ibwega na barato andikire ngugine na inkumuri ibwega sana no ntu barabara iku thithwa na ndai komba gutethia akariba ko Rwirorera ni inkubera ibaromba ire Kinoti na retire ndeka yonde bakimama bagiukira bakera mwathani ibwega no ntu bwa nkoro Kinoti ari nio murungu amwike bwega na baba kinya munena neneye Kithinji nkuluki iwinge na chyo itigere tukathirikiria na mheshimiwa governor Kawira Mwangaza no tutute thino bwega muno na kiuga ibwega no tubwa budget ira turakurukirie iturakurukirie budget thiro o sub county thiro ina doza na grader nikenda want o mwedi kethiro ina doza na grader barabara chetu chombo karabwega nkiripotera weru weekend kuma bore mbeta wake Kevin Kimathi.